Mwiriwe, mbega mwari muzi yuko umukene na nyina amwanga? Mbega mwari muzi yuko urukundo kiyo mutuma urukundo rupfa canke rutosekara ari ubukene? Mbega mwari muzi yuko ubukene butuma usuzugurika? Ni muri iyo nzira rero yo kurwanya ubwo bukene butuma n'abavyeyi bacu batwanga, butuma urukundo rwacu nabo dukunda rutagenda neza, kugira ngo ibintu bigende neza. Ni muri iyo nzira rero Mufasha Travel Agency yaje kubwambira ngo tubitorere umuti gute? Mwisore cyangwa abagabo mwese mwifuza kuja kurondera akazi mu bihugu by'Abarabu, Mufasha Travel Agency iri kubwanyu. Duhiriye duhishije, uyu ni umwanya, apana gusinzira, apana gutakaza umwanya. Nyaragasa muri Mufasha Travel Agency ugutunganirize akazi kubuse kubuhede muri za Dubai, dukeneye abantu 50 bihuta. Iyi safari ntuze uburemo nawe, ntiwitinye, ntugire ubwoba, ingo turagutunganiriza uko uri kose. Ni muri Mufasha Travel Agency twiteguye kubakirana ugwezi.